Re a letamisha ditabeng tša bošegombio re le ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. Losing 4 learners in a short space of time is extremely devastating. Boipiletšo ka kgoro ya thuto ya motheo go šogana le mathata dikolong morago ga go ipolaya ga barutwana ba bane ba sekolo se tee ka Ivory Park ka leboa la Johannesburg. Now, an observer mission is not an interfering mission. It's to come and see. They don't interfere, they don't get involved, they just come and observe. Ge masolo a dikgetho a kgatlampana mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re ga go seo se sa tlwaelegago maikemišetšong a ZANU-PF go tla go ela hloko dikgetho tša lenyaga. Dipapading re boledišana le dinkgwete tša Motsepe Foundation Championship Makesi FC tšeo di hlatlogetšego go DSTV Premiership lekga la mathomo. Batho bešo thobela ditabeng tša bošegombio ke swere tsela le mošomi mmogo wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Tona ya thuto ya motheo Angie Motshekga o ipileditše go batswadi le mekgatlo yeo e sego ya mmušo go šoma le dikolo go thuša go swaragana le mathata a palo e hlatlogago ya mahu a barutwana ba sekolo. O be a bolela nakong ya ketelo ya gagwe ka sekolong sa sekondari sa Eqinisweni ka Ivory Park ka leboa la Johannesburg moo go begilwego gore barutwana ba bane ba ipolaile ka nakwana ya dibeke tše pedi. Batswadi ba hlobaetša ke masetlapelo a. O tshwenyega ga barutwana bao ba lego matlhalagading go bonagetše mahung a ba bane sekolong sa godimo. Bahu ke banenyana ba bararo ba magareng a mengwaga e 16 le 18 bao ba bego ba le mmeleng go akaretšwa le mošimana wa mengwaga e 18 wa grade 11. Losing 4 learners in a short space of time is extremely devastating. So we thought we should really come and meet the principal and his teachers, but also speak to the learners and express our condolences. Go dumelwa ge masetlapelo a go itšeela bophelo magareng ga barutwana a tlholwa ke kgatelelo ya monagano bomphenyashilo le kgatelelo ya go amana le mogofe. I've raised it before to say, teenage pregnancy, youth delinquency, drugs, these are societal issues. And that's why I'm happy that we have a very strong community leaders are here. We can only solve it as a team. 28 in Tshwane, 8 in Ekurhuleni, 41 in, these are regions, we've got 4 regions, 41 in Johannesburg region, and 13 in what we call City West region. So we're sitting at 90 learners that we have lost. But remember, it's not suicide. Go tlhoka tshepo go barutiši batswadi bao ba sena go kgatlhego dithutong tša bana ba bona le taolo e fokolago di hlathilwe bjalo ka tšeo di amerego sekolo sa Ivory Park. Looking at the issues that we are coming across, it wasn't really a shock, but looking at the number, it is a shock at the same time. So yeah, that's what I would say, because we are dealing with different issues here. We're dealing with stress, we're dealing with depression, family issues, you name it, and also the challenges with the relationship between the teacher, between the teacher and the kids. Tlhogo ya sekolo e gana go rwala maikarabelo. Komiti ya bolaodi bja sekolo e ipiletša gore go tšewe magato ka pela. Mahu a barutwana ba ba bane a tlogetše badudi ba Ivory Park ba tšhogile. Balapa la bomohu moahlodi wa kgorotsheko ya molaotheo Yvonne Mokgoro ba tšwela pele go amogela melaetša ya tlhobošo. Bagwera le bašomi mmogo go lefapha la molao ba re Mokgoro o tlogela mohlala o mobotse, seriti, potego, bohlale le go kgatha tema e bohlokwa go tša molao. Moahlodi mogolo Raymond Zondo o rometše molaetša o a bolelago gore Mokgoro o hlanketše naga ka go ikgafa le boenelo bo Mokgoro wa mengwaga 73 yo a amogetšego sefoka sa maemo a godimo
godimo sa Order of the Baobab o hlokofetse ka Labone morago ga nako e telele ya bolwetši ka morago ga kotsi ya go thulana ga dikoloi ka Moranang ngwagola. Hana tlile re le baagi le baagisane ana kgona go kopana le rona re kgona go bua le ena kgona go tlotla le ene. If only we can learn something from all what we know about Yvonne, then this world will be a better place. What I remember the most of Judge Mokgoro is her humbleness, the fact that she was always respectful to everybody that she interacted with. Mokgoro o tlogetse boswa bo botona thata mo molaong. Ditopo tše dingwe tše tharo di ntšhitšwe ka tlase ga matlhege a moago o phuhlamego ka George Western Cape. Seo se tliša palo ya bahu go ya go 14 mola ba 39 ba sa šaretšwe tiragalong yeo. Tsebišo ya gabjale e lokollotšwe kopanong ya babegaditaba ya dihlopha tša tlhakodišo le batšeakarolo ba bangwe ka masepaleng wa Garden Route. Bahlankedi ba taolo ya masetlapelo ba masepala wa Selete le ba mmušo wa province ba begetše babegaditaba ka tšeo di šetšego di diragetše. Ke batho ba 13 bao ba sa lego maokelong ao a fapanego ka George, mola yo mongwe a fofišeditšwe bookelong bja Groote Schuur ka Cape Town le hono. Go ya ka rakontraka ke batho ba 18 bao ba bego ba le lefelong la moago nakong ya ge o phuhlama. Re sa la amogela mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re ga gona selo seo se sa tlwaelegago ka maikemišetšo a mokgatlo o bušago wa Zimbabwe wa ZANU-PF a go tšea karolo dikgethong tše di tlago. Makgotlakganetšo a mmalwa a bontšhitše go se kgotsofatšwe ke se. Mopresidente wa ANC o hlolauauetša bakgethi ka motsesetoropong wa Atteridgeville, Pretoria. Bogolo bja dillo tša badudi mo ke kabo ye fokolago ya ditirelo, tlhokego ya mešomo le kelo ya godimo ya bosenyi. We are going to resolve the issue of criminality in our country, just as we are addressing the issue of load shedding. Ge a botšišwa ka taba e tšositše go dipolelo di gana go fela ya go mema ZANU-PF ya Zimbabwe go tla go hlapetša dikgetho, Ramaphosa o re ga gona le phošo ka seo. African Transformation Movement e sa tšwa go ngwalela komišene ye ikemetšego ya dikgetho mo e llang ka gore kgato ye e tlo senya seriti sa lenaneo la naga la tshepedišo ya dikgetho. An observer mission is not an interfering mission. It's to come and see. They don't interfere, they don't get involved, they just come and observe. It's just as good as saying, you know, other even parties that are not friendly towards us, they also come and observe. O boetse o rometše mantšu a tlhobošo go ba lapa la moahlodi wa peleng wa kgorotsheko ya molaotheo Yvonne Mokgoro yo a hlokofetšego morago ga go amega kotsing ya koloi ngwagola. Moetapele wa EFF Julius Malema o tshepišitše badudi ba qwaqwa gore ba tla hwetša meetse le mohlagase di iri tše 40 ka letšatši ge ba ka kgetha EFF. Malema o sotše mmušo wa bjale ka go se hlokomele dinyakwa tša badudi. Malema o raletše le Free State a etela mebasepala e megolo ka profenseng lesolong la go goketša bakgethi pele ga la 29 Mopitlo. A re lebelele gore mekgatlo e mengwe ya dipolitiki e hlwele e uauetša bakgethi bjang masolong a yona pele ga dikgetho.
Mekgatlo ya African Congress for Transformation goba ACT le African Alliance of Social Democrats goba AASD e shita le Labour Party di lahlegetšwe kgopelong ya kgorotsheko ya molaotheo ya gore dikgetho tša lenyaga di šuthišwe. Pijana re botšišitše gore maikutlo a gago ke afe morago ga gore kgorotsheko ya molaotheo e phaele ka thoko kgopelo ya tšhoganetšo ya mekgatlo ya dipolitiki ye meraro boipiletšong bja gore e be lenaneong la dikgetho. Letlakaleng la Facebook, Gabriel Mapea o re kgorotsheko ga ke sole ge e phaetše kgopelo yeo ka thoko lebaka ke gore nako e jelwe ke magotlo le nako ya go uetša ga e sa le gona ga ba no dumela gore go padile. Michael Morobane yena o re ke nagana gore se ke ka lebaka la gore dikgetho di šetše di batametše ga go sana le nako e ntši. Letlakaleng la X Shoti Senyolo o re ke kahlolo ya maleba mekgatlo ga e amogele gore e paletšwe ke go ba gona lenaneong la dikgetho e tla leka gape dikgethong tše di latelago tša mebasepala. Oupantšhetše yena o re ke bona kgorotsheko e dirile mošomo o mobotse ka lebaka la gore mekgatlo ye ke ye mentši mola ye mengwe e sa šome le setšhaba. Dipapading, sehlopha sa kgwele ya maoto sa ka Limpopo Makesi FC ke dinkgwete tša League ya Motsepe Championship morago ga go betha sehlopha sa Milford FC ka dino tše 3-1 lepatlelong la kgale la Peter Mokaba ka Sontaga. Se e be e le sehla sa bobedi sa Makesi FC Leagueng ya NFD ka tlase ga tlhahlo ya Clinton Larson. Sehlopha se se hlatlošeditšwe Leagueng ya NFD go tšwa go AB Motsepe ngwageng wa 2022. E tla ba sehlopha sa boraro go PSL go tšwa profenseng ya Limpopo re akaretša Polokwane City le Sekhukhune United. Go keteka katlego ya Makesi FC re na le moleledi wa sehlopha Abel the Leap Rakoma. Morena Rakoma re a le amogela le go le dumediša. No go dipediša rena re tloga re le wa kudu ka matla le yona go amogela taletšo ile re file yona keno go tla go bolela le batheletši ka moka babugi ka moka bataba tše mabapi le sehlopha sa Makesi the Blue Nation dikwena tša metsi tša go tšwana ko Limpopo ko moletši ga kgošikgabo moloto wa boraro ke mo sehlopha se se kgantšhang se le gona masepala kwa Polokwane district ke Capricorn district ke mo re tloga re thabile kudu ka matla go fihla ke ntšatši la lekgolo le maemo a humaneng a go ya ka go DSTV Premiership. Re leboga ge le hlatlošeditšwe go League ye kgolo ka mono nageng na le kgonne jwang? Go botša nnete a saka ya ba leeto le lenyane ebile leeto le legolo mara re swantse re tšohle ka moka re ditše re lebogena Dr. Makhubela president wa sehlopha gobane go ile a kgoboketša the management a tloga kgoboketša management ka go lemoga le go tse gore mang o kgona eng mang ga kgone eng so a tloga a re kgoboketša ka moka ga rena le mo re be gore tšwa tseleng o bantše a re kgala ka bonolo gore boankene re kgone go sepetša tsela because o ile a re bontšha gore na goal ya rena ke efe swantse re achieve ka moka rena in the management the coach and the whole management re be re tseba gore na leeto la rena le thoma kae le o felela kae our ultimate goal e be le go tsanana go PSL DSTV and ka nnete re kgone go e achieve mara also ke nyaka le go no tlhalosa gore wa tseba e bileng ya bataba e botse ke taba ya gore motlhatlhi le batlhatlhi ka moka ga bona the whole technical team ba ile ba kopantšha ditlhogo ba kgona go kopantšha menagano ya ba ngata e tee o tla kgona go lemoga ka metlhale mabaka gore ge
be ka gare ga lapa tsotlhe di sepela gabotse ka unity ka kwano a gona ntho re ka se kgone go e achieve. So the whole management, the whole coaching department, the technical team re be really united ka mokana re šoma mmogo. So that particular inspiration ya management le technical team ya re pele ya tsamaya go ba raluki ga o ka bona ba raluki ba tsene ka re ga lepatlelo ba ba le mafolofolo a magolo tla mo gore re kgonne go ba di champions re sa le game tse pedi ke re go re bapala. So e bontsha dedication e kgolo ka matla go tswa go the whole team ya Magezi the Blue Nation di kwana tša metsi. Ka ge le hweditše seo re se bitšago automatic promotion re dumela gore se se lefa nako ya go itukišetša sehla se se latelago na le ilo thoma kae? ga re kgone gore ka bolela ka sehla se se latela re start fetša ka the last game re a bapala beke ko Giyani Stadium re bapala le Casric Football Club ka di 19 ke papadi ya rena mafelo re tla ba re bapala le Venda Football Club ko Peter Mokaba Stadium ke mo re go eletša batho ka mo gore ba tla ba tlo bona the Blue Nation papading ya bona ya mafelelo ko Peter Mokaba Stadium ko moka ka morago ga papadi ya bofelo ko gona mo re tlo go dula ra nna fase ka fase ga ba etsa pele ba rena Dr. Makhubela Soli ba kgona gore botsa gore na what is it that Masikwele pen go ya ko pele o tla kgona go lemoga gore go tlo expectiwa di report tse pedi tse tharo include report go tswa go general manager report go tswa go the coach report go tswa go technical advisor and of course report go tswa go CEO Ntate Mathibe go bona gore na ro sepela bja ge re itukisa sehla se se latelang mara ga re nyaka go ba monyatša leeto re nyaka go thoma isale ka pela gore ge sehla se thoma e be ka moka tsotlhe di sepela ga botsana di apere tshiamo. Gantši dihlopha tšeo di hlatlošwago di na le setlwaedi sa go fela di tsena go PSL di fetola bahlahli a na bokamoso bja Clinton Larsen bo bolokegile? No, I don't think gore kakanyo le bolelang re ka enyalantšha le the Blue Nation Magezi Football Club ka Magezi a re šome ka mokgwa oo re berekile le coach Clinton Larsen o kgonne go bola gabotse gore ke sehla sa bobedi re na le yena re tšere team re kgonne go e hlatloša ebile re tloga re dumela gore ge re o tsena se se latelang se ka morago the last meeting gore na wa evaluation ya the whole season ke mo re tla go dula ra kgona go senka gore na leeto le sepela jwang but a masele gore mošomo mo botse o coach ya o berekileng ga ke na kgopolo ebile ga ke na le kgona gore re ka tla ra ba le yena ga a to re tsentšha ka mo setlheng se se sa dipapadi because o dirile mošomo o mo botse wa go phadima ene ga ke dumele gore a gona wa o bonang mošomo wa gage bokamoso bja dibapadi bao e le go bona ba thušitšego gore sehlopha se be mo maemong a bona boeme kae? ke karolo e nngwe ya di-report tše di tlo go humana go tswa go GM general manager go tswa go the CEO go tswa go the coach go tswa go the technical advisor ke karolo e nngwe ya report tlo go humana because o ka gona go lemoga o rukanetse gore ge re tswa mo go level area ko leveleng e latelang approach yo fapana sebopego sa sehlopha se ya go fapana ga e sa tlo bele ka maba le maloba because re ile kopana le dikwankwetla ka moreyang ka gona so re tshwanetse re bofe seeta se tie o tla kgona le go lemoga gore also ge re ya ko leveleng le ya DStv Premiership re tlo ba rena le sehlopha se marekisa disc challenge sa MDC so some of the players ba ile gore a re tla re bona gore ba shaphenegile gabotse re tlo ba bona at that particular level mara that one ke area ya the technical advisor ke area ya the coach and of course the general manager and the CEO but a ke dumele gore ka moka ga bona re ka napa re ka moka e ba sepele a re neperetiše ba baswa because o ka se kgone go aga ntlo ka go ithuba le šetše le kgwathile gannyane ka dibapadi bjale le ile go dira bjang gore le hwetše ba maitemogelo ka gore bjale le kopana le dikwankwetla ka nnete go PSL? se siko sehlopheng sa rena sa Magezi re na le batho ba tsebang go tswala phaga re eme ka maoto ge re be re ntse re bapala
re bentse re lebelela gore na ke bomang ba bangwe ba dibapadi tse re ka kgona go tla go ba identify go ba check magates not only ka mo leveleng ya Motsepe Foundation fela le ka go leveleng ya DStv Premiership re bentse re lebelela gore na ke mang o mongwe re ka kgona go tla go ba topa mara like I'm saying le itlolaka ga le swanela le coach le swanela la technical advisor ke batho ba le general manager Ntete Makgamatha ke batho ba kgona go tla go re thuša gore ka moka batho ba re kgone go ba bona a re ba identify re kgone go tla go ba jere re ba assess because ga o no bona player wa itjelo ka la ka sehlopha go na le aspect ya assessment pele ra ba assessa ra kgona go tsore ka nne ba qualifier ba kgona go tla go ema la sehlopha ka go DStv Premiership ya the Blue Nation Magazine Football Club re ruma polelo ye ya rena le tshepisha badudi ba Limpopo eng le barati ba kgwele ya maoto naga ka bophara Limpopo, Polokwane Municipality, Capricorn District Municipality ka moka re tla batho ba ge shumagezi the Blue Nation itlile ke sehlopha sa lena se amogeleng se supporting e tlang go dipapading ke sehlopha sa go dula kua ga gona le kgona re staralo ka mo sa ba batla ba re tsamaile president o tswa go moletsi ke ka mogore ge re bolela ra se fele re lebala gore re tswa go kgoshi kgabo moloto wa boraro ko moletsi moshati ke mo sehlopha sa Magezi wa go shitseleng gona re bapala go Peter Mokaba Stadium so re batho ka moka a re thekgeng ka moka le the business community e batle mmogo le masepala le government e batle ba re thuša re sehlopha se itiele le seeme ka maoto a mabedi se se sa tsena sa ba sa tšwa re a le lebogiša mahlatse le mahlogono le go ya pele go tloga go leboga rena re modimo ke yena Jehova ke hlatse ka mehla le mabaka thobela re a leboga Naletjana ya Bafana Percy Tau le sehlopha sa Mamelodi Sundowns ibile bafenyi ba bagolo moletlong wa difoka tša Council of Southern Africa Football Associations COSAFA ka Sandton bošegong bja go feta mohlahli wa banyana Desiree Ellis le malokwana wa Maloba Victor Gomez le bona ba thupile difoka moletlong wo o bego o tletše ka maAfrika Borwa Afrika Borwa e thupile difoka tše šupa gare ga tše 12 fa mohlahli wa Sundowns Rulani Mokwena a thupile go sefoka sa mohlahli wa monna wa ngwaga morago ga gore sehlopha sa gagwe se kgathe tema dipapading tša Africa Football League le go fihlelela se ka makgaola kgang a CAF Champions League. Moswaradino wa Bafana le Sundowns Rowan Williams o thupile sefoka ka dipapadi tše botse tša sehlopha le tša naga. Andile Dlamini wa Sundowns le banyana ebile moswaradino o kaone wa mosadi. Go sa le bjalo Thapelo Maseko wa Sundowns o thupile sefoka sa sebapadi seo se tshepišago sa ngwaga. Pagesho di felela mo go polang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube, e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya boselela mo go SABC2 le DTT. Go latela kakanyo ya maemo a boso, thobela.